Thaa ithatu cia ruciini ceceni-ini nene ya reri guku Nairobi, mugithi uyu wahurwo cabi werekeire tauni ya Nanyuki kaunti ya Laikipia gatagati ka athii ari gikundi kia arutwo na aciari ao. Na kuona thabari cia mugithi uyu cirambiriirie ica ikuhi kuri athii aingi riuma rita ria mbere gutuma thabari ya mugithi, arutwo aria twaranirie nao magitariria gikeno kiao na to mwagotu amu aingi mekurokete ceceni-ini cia mbathi, no thogora wa ukui wakorwo ri iguru. Nasikia niko sawa juu hadi ndo kitu yenye tumeona tu ni cheap sana kwenda shule juu hadi gari tunaenda tunaulizwa unapata mtu mmoja ni pesa mingi, na sasa unapata hadi wazazi wetu wana hizo pesa. Nilikuwa nauza baba yangu tuende kwa train leo, so tukaamua tu kukuja huku leo. And since it's my first time, I'm very happy. Mugaru na matatu marihi ma mugithi marithi na oho mawatho ma ukui kuringana na ministry ya ugima wa mwiri magekirirwo na njira nene, undu uria ukenereirwo ni aciari aingi. Each person amelipa 200, while ukienda kwa matatu normally napanga 400-500 per person. And it is very clean, it is very stable. We are happy to see that wanatujalia sana. Kuma ceceni-ini ya reri nginyagia tauni nene ya Nairobi na Mugaru na mithenya ingi riria thukuru irahingurwo, umuthi gutiuma na mihango iyo miingi, ikundi cia arutwo ikoneka haha na haria matari na ihenya inene. Gikundi giki kia arutwo kuma thukuru wa airitu wa Boni uri kaunti ya Machakos ni gatagati ka arutwo aria twaranirie nao, othe makiumagara na mbathi cia kambuni imwe, mubango uria urahaririirio ni aciari ao aria maikaraga Nairobi na matura maria marigiceirie. Jamaa mwenye hizo bus ni jamaa mpoa, yani ako safe, yani watoto wetu tunajuanga wako safe. Mubango uyu ukihonokia mathaa na mbeca, nao aciari makiheo uma wa ciana ciao gukorwo igikinya thukuru imwe kwa imwe. Unajua matatu iko na bei kali. Juu mimi sasa nitarudi nyumbani, na sasa kwenda huko na kurudi hiyo bei itakuwa mingi sana, lakini kumulipia naona ni worth it juu nimelipia kama 1000, lakini kwenda na kurudi kama nimeenda ni worth kama 3000. Tumeorganize for a long time na ni easier kuliko kutafuta mat. Saizi ni less expensive than matadi. Plus ina drop to shule, so it's much easier. Maya magithiaga na mbere, aciari na arutwo tauni-ini ya Eldoret mekorire magicoka micii thutha wa thabari gutira kumana na unyihu wa ngari cia ukui wa muingi. Here we came at 6. We are waiting for the catch from Nairobi. That is how it is. Aruti wira ruhonge-ini rwa ukui makiuga kwaya gukorwo no ritu makiria kuona kurumirira mukana wa kafyu, ngari nyingi cia magara itirahunduka, undu uria urituhitie mihango ya ukui. Atusaidie alift hiyo kafyu na mambo ya social distance kwa gari kwa sahi, kwa sababu wanafunzi wanarudi shuleni, kusikue na social distance. Wangerekebisha kidogo ili tuweze kupata magari kuja mpaka usiku ili kuweza kusafirisha hii wanafunzi. Na ukiangalia saa hii tumekatia watu wenye tumekatia hapa tulianzia saa 10 na bado wako hapa na wajapata gari. Maundu maumao taguo mwena wa Malindi, gikundi kia arutwo makiaga wiki otiga kwihe mwihoko thutha wa kwaga ngari cia kumakinyia thukuru-ini. No ona kuhanurwo uguo, arutwo aingi ni makenereire gucoka thukuru thutha wa guikara mucii kwa ihinda iraya. Sasa unaona venye tulikuwa manyumbani, lazima mzazi aende arudi angalie mtoto, lazima aende afanye kazi ndio tupate ya kukula. Sasa mimi naomba tu vizuri tu tumerudi shule, as long as hadi tu wapunguze stress, tupate hadi school fees. Wazazi wasiworry, okay tutawamiss, yes, but tutasoma, tutapita, but don't worry because God is going to take care of us. Yeah. Mihango ya ukui itanyitwo kunyita thinga muthenya wa rucio, arutwo aingi magitanywo gucokereria thukuru thiini wa icigo ngurani guku bururi-ini. Muthenya ni uyu na uretereirwo na kinyi
na thutha wa aciari gucokia ciana ciao thukuru muthenya wa umuthi. Mwihoko wao ni ati cire moko-ini mega na ati king'uki gia corona gitiguthararia mathomo mwaka uyu. Handu-ini ha Kameme TV kuma Nairobi, getagwo Ngena wa Wadiro.